Kidukhat kaseng king atiar Hinyo Trap National Liberation Council HNLC kibaran saungot mentah po kajala kibikan top yo Vice Chairman uba man bhalang jerwa uba Arrester Well Thong ni uba bat kumu Political Secretary haringkat bat arngot ki Personal Security Officer kata uba Storji Lingdo bat uba Raymond Lapang kilarai bat Lek Pai sa Bangladesh Henry Kin Up ya kejengya keren yasuk keban sesyong no hau benai banwan. Katkum ketelong kubor kebala yok pedang lapentip bahaka khatri trik ujemang arjar arpulai ke sarkar jela hapo ke jengalam jong sembut menteri rangba ke jela uba Preston Tensong bat ringkat ki laingot ki head officer ke jela u chief secretary uba DP Waklang u secretary ketenat home uba Cyril Dingdo u DIG Dalton Marak ha ke jenga don lang ki arngot ki ksiang naki ar kenhun uba Peter S Dekhar nakalyang ke sarkar bat uba sadon ke bla nak benta ke seng HNLC kilai syong jengalang ha ke IB jong MEECL kebadan ha umyam. Hak ni kejingalang kaladon kejingat ther ba kejingat tai hak ba ka sarkar kalapen I laki nia bat kumjuru nakalyang ke HNLC Henry karai ka bagi sim ka long ban sedang baik no kejingat kren yasok ka ba ansia don lang ki officer jong ka Ministry Home Affairs bat kani kala ban sedang nadu ka sitare ubnai jeleu arjar pulai. Kani kejingwan jong idukot ke HNLC Shamigalaya hadian bakaladon kejing penbet bandon no kejing ekran yasok kadai kesien ka baar bat hakapor ka bakiwan ningkong katahu benai nailo jong snam arja puar kini idukot ke HNLC hapo kejing lam jong Vice Chairman kila hab ban Lek Pai sa Bangladesh ban pensngau ha kejing elang ka Central Executive Committee bat ban yo ro I kejing menjur ban pentelun ya kakam. Katulong hubor ke thu baka HNLC ka upkmi baka jingya kran kan long ka basaiso bat ru baka sarkar India kan pediang ru ya ki mat jingdawa ka bakum kaseng kalabu ahkaman.